ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anyamot ti kastoy a panagbiyagan. Awan pa'y makukwartamot. Ay, wun nga raw. Problemak man no pangalaak ti gatang ko iti sidaan may kinitatam abadaw. Isumit lagayam apo managna kayo dito ruwar nana. Agkit-kita ak nga raw iti bunga tinatang amabalin ko asok dalan. Sakto anana, nakabatog ta dito'y paraangan da kapitan. Eso nga raw da si Mardenga. Tanakitak day tabunga ti mula da papaya. Di mo ko naan asok dalam day tabunga ti papaya, nana. Ta idi pa'y asip-siputak adumakkel. Adan sa pa'y matplanum amaday. Inka agkita iti sabaling nga alaam. Takukwak day ta. Naglaing kan. Syakti mo na anak kakita iti day tao. Sige ka. Ireklamo ka kin ni Kapitan. Ay saus, nagposkolan ti ropam amang ireklamo kanyak, kat saan mo matamula? Uray matsika, saan mo matamula, ngam kayat mo asok dalan ti bunga na. Nene, apa yan? Pagpinungot kayo sa matan. Kuwa ngamin, Kapitan. Dandani saan ka nga imay, Kapitan? Kunam mo lang amin no asino da ito'y babae, Kapitan. Apa ya? Ano ti pag-apaan nyo? Dayto'y bunga ti papaya yo, Kapitan. Tapay, kano papaluumag na ita? Nangagmaw. Katno kayat ni nana tuyang asok dalon, tawan ka no ti sidaunda, Kapitan. Saan nyo amula? Pag-apaan nyo? Day tamad ti kunak. Kasano? Purusan na ngamin, Kapitan. Papaluumag nga raw. Agmula kayo man ngamin, tapno sana dayta mula ti sabali, ti sipsipotan nyo. Ninanatuyang ati pangibagaam iti dayta, Kapitan. Tasyak, rugyakon ti agmula. Kunam mo lano asino ngagsasaw. Kita man, makamula ka. Asino ti kasarsarita marituyang. Toy bagay maray. Ay kat kita amaray. Tasaan ka nga agkat katawa nga agmaymaysa. Marurudak laeng. Gaputaday takaarubak ako namlan asinaw. Naamuak nga damag gayam da ka sa panggap na iti bunga ti papaya ni Kapitan. Kano agpada kayon samot kano nga dadaka sa panggap na? Nagkunakang ka? Ay naistorya kanyak ni Kapitan. Nagbiitin ang nagwaras tinapasama. Agmula ka ngamin, Maray. Kitaam siyak nagrugi ako na nagmula. Nangrugi kan Maray? Wow, natang ti imulak ijay likod, ti balay kaw. Ay kita mga road. Ay katuan ingka kitaan, tapno aramidom tumal. Uray gayam si Kamaribanang, nagmula kamutang. Ay wen, Maray, taisumot ti imbagan ni Inteng, anayunan mi kanu dagiti mula mi anateng. Ay katsyak lang aruden ati awan mula na. Ay katanya ngay ti araramidem, Maray. Rugyam meten ati agmula. Pampanunutek pa'y laeng, Maray. Ay saan mun apanunuten? Agmula kakit din. Ay, Maray! Maluluuman jay bunga ti papaya yo, Jay dandanin nagapaan nyo kan ni Didang. Nasamit siguro daytaan niya. Ay katuwen talaga nasamit ti bunga dayta a papaya. Ikan naktumo nga rod inton puro senyawn. Wen Mare, day talagayam, ikan kanto. Ay, yawan pa'y marami. Tumakder ka man ngamin, di ta pagtugtugawam, tamang kita kay teramidom. Ay, apay ngay bon na ngay. Kay, ibagbagam gayam nga awan maramay. Si kanto pa'y awan mo tararamidom Anya nga awan, inaldawak to pa'y arumrumwar,
No agsubliak, addan kanin ta. Dayta ti paglaingam. Mapan agsipot ti yawid mo. Kahit si kangay, agur-uray kalaang mo't iti iyawid kaw. Kahit anya man ti masida nga, intun madamdama. Dayta ti paglaingam. Agdamag din no anya ti sidan. Padasamat ati rumwar. Masaduta nga raw. Sikan, imbagking ka, tanapuspos-kol, dayta rupa. Nga Kumusta ngay dagiti mula, Maray? Ay kat dadakkel dan Maray. Agsabsabong dan. Sika ngay. Nagbunga da paikit din Ay, nagpartakan ti panagbunga da. Kinapudno na, mabalin kon apurosan. Ay, sa baligayam talaga, no ba akti agmula? Agbunga adagos. Dahito yung manan kinabaak kung tinalagip mo. Unay kakidin ay maribanang. Ay, ningay kumari ta atuyang. Nagmulamot ka din. Makitkitak mo't nga inal daw arumrumwar. Jakman amo no sa dino ti papapanan na. Kapitana, Oh, didang. Sika magayam. adda ka din ni Kapitan. Napanan ija barangay hall. Umayak ko maagreklamo. Taapay. Anya ti ireklamo. Dagitay mulak anateng adda agal-ala iti bunga da. Kahit asino nga ti suspitsam. Asino kumapay ngay? Jay kaarubak Ni Marito Yang. Wen, iso, Kapitana. Kasano ana ibagam nga iso. Iso talaga. Nakitak ti side view na iti naminsan. Sapay nagadutin nala na. Ginulpim samot amin ang tibunga tinatang ni Didang. ay, agtal na ka man dita. Awan samot imbatay, mapurusindan. Inala kami nun tapno sa anak nga karasublay. Nasayaat mo kit diday tangay naramid mo Agin-agin kapay lang mo dita. Kaya mo magkayam. Kit narigatin no makita na ka ni Didang. Iranranak ano kasta mapan aglaba. Narigatay no matiliwan na ka. Sapay na lang agreklamo day tataaw. Ang tuyang. Kasano ngayon? Anya kasano ngayon? No may bustay to'y ninatang mo Ay, danag mo na ya. Nagaduti mula anatang dagiti karuba. Kan dagiti ko kumaray. Ay, nagmula may da kumarim akuhanang kan kumarim abanang. Wen, iso adi ka madanagan. Taado ti abastota. Ay na, kasta atin nasayat nga asawa. Handa mo gayang paglaing man niya. Lumabasak manon, dito'y arubaya maray. Napankan samot na grocery. Nagdakkel man day ta igam mo asupot. Napunon samay. Hey, saan mo tunay, maray? Amukon. Naggrocery ka di tatersena ni Marita Aquanang. Ay, sige maray Panawan kan tanay, mapanak aglutaw. Ay, mabit man laang maray. Apay maray. Ay, ipakita kan kadagijay mulak anat natag. Nagmula am ngay. Awan mo makitak dito'y sangwanan. Imulak ijay likod, maray. Umay ka, takitaam. Ay, uwan man maray. Kita agman. Kaano nga ing adda dita barangay hall ni Kapitan, kagawad? Awan ita, napan ije munisipyaw. Mapan ko kumaireklamo di kaarubak nga galala iti mulak anateng. Agpukaw mat, dagiti nateng mau. Un nga rod kagawad, awan maramramanan mi, talalaan damot. May salang mati amok akarubam. Un kagawad, iso ti agalala, iso akayat ko nga ireklamo, tapno sumardengan. Kunak ano siyak laang ti mataktakawan iti nateng. Uray gayam sika. Uray si kamat, kagawad. Ay na, babasit pay laang ti bunga dagiti mulak, ay ngam napurosdan. Anya, nukasta. Talagang adda agtaktakaw itinateng amula tayo. No asino ti suspitsam, isumot laang ti suspitsak. Agpada ta, kagawad ko anang. Anya ngay ti makunam. Ireklamo ta kadeng.
Nateng manit, dayta nyawid man. Na, apay anak kami suot ka ngay. Ay, naumag nga ruday ni tinateng. No, di mo kayat. Ay kat si kamutin ati rumwar, ta si kati agdiskitar iti sidaan ta. Apay, si madutkan. Nakarikreklamo ka mga main. Apay, nusukatam ngay mo't dagiti yaw awid mo. Natang ti adda. Nungay manok may, kasjay. Ay, si kati mapanagalay ti manok no makasidsida ka. Padasig sa nga agpaiso Saan mo apadason? Aramidum. Apay, asino ti ado ti manok na dito'y karubaya. Kapitana, kitaam ni Tata Badong. Anya ti aramiden na di tasangwanan ti balay me. Kaslaad da sipsiputan na. Uray lang dumog-dumog. Wen nga raw da. Ay sos, kasladagitay samot manok yokin ni Kapitan ti sipsiputan na. Wen samay. Kasta ngamin kat ti panagsipot iti manok. Ibagak man ka ni Inteng. Sigudin yun, Kapitana. Narigatan. Ayan na nga ijay natiliw mo amanaw. Sa anak pa yan nakatiliw. Ay nagkapoy kan. Anyalangan nga itinar-aramid mo ang nagmalmalaw. Kas karina ayamay. Kunamlan asino kang agsasawa. Kunakmet kun ka nga ado titarakan ni Kapitan Amano. Wait, amok, napangkukinita. Nang tiliw ka kumana. Intun bigatay. Inton bigat pa lang. Makasidsida akaw ni ti karne ti manaw. Ay, aganos ka katay. Manok ni pare Inteng, jay tiliwag. Iso anaskin ama plano analaeng tuya. Ay, awanan tibo nga dagiti nateng nga inmulak ijay likodan ti balay me. Dagitim pakitam kanya kiday. Wen, maray. Nagadu idi tinakitam. Saan ka day? Kutuan. Apay ngay. Asinaw tinagala. Mas daawak nga rod. Tasikalaang matinang ipakpakitaak iday. Siyaklaang aya. Awanan sa balay, mare. Sikalaang. Nay, apay ngay. Natang tisindam, mare. Ay saan? Karni ti sindami kinibadong kaw. Aya. Hangam. Apay ngay. Ado mo ti makita agren di tangipin mo. Ay. Ay nadya sindami idi na minsan nga aldaw da ito, maray. Kasanungay kapitan, nagado mo ti reklamo dito yan. Wen nga raw, puro natakawan ti natang ti reklamo. Iraman mo mutan di reklamo me ka ni Maribanang. Tauray da kami, mataktakaw ti bunga tinateng me. Saan kaya madanagan? Ta aksyonak na kita reklamo yo. Wan kapitan, tamay may salaang matisuspit sa me? Ni Marituya? Anya ngay, Inteng. Baybay am kadilatan nga adda mga lakadagiti mo lame, anateng. Saan ka natagari, manang? Taapay. Sipsiputak ni pare Badong. Ada ijasiro. Agtiliw iti manok. Ay, wan. Isumot lagayam ang nagtatagari dagiti manok. Isubot ita, titiliwag. Ika nga ruden Tanay, tiniliw nan di kadakkelan ang manok. Yawid nan. Mapan kong tiliwag. Ay, darasam tanay, yawid nan. Huli ka! Paray! Dahil ti ibagbagada nga, huli, iti aktaw. Ay, paray, padasag lang. But, isublek, dahil ito'y manok mo, paray. Ipaibalod kayo, kani Marituyang. Ay, unay ka mo tin, paray. Isubsubli lang aro din dahil ito'y manok mo. Ramanan mila ang kumamit, Agtarakan kayo nga mina. Ibagam ka ni Marituyang, agmulamad. Kaya tiyaw, ipaibalod kayo adwa. Ay, maasig ako kumamit. Akada kami, paray. Sige, ibagak ka nito yung kuday tayong bagam, paray. Nanatoyang, busy kan samot. Kit-kita mabisi ak ngagmulmula.
Wen nga rod, idi pa'y na minsan alawas ang nakita kang agmulmula. Wala tay sumutimbaga ni Kapitan. Agmula kami kanaw. Ay kat nasaya at met ano kasta na natuyang. Tapno sandak nga ireklamaw kin ni Kapitan. Ay, pasensya kan ana natuyang no inreklamo ka. Iso nga raod nga agmulmula akaun. Sukataktaw dagiti inalalak anateng mau. Ala, nanatoyang, ituloy mo ti agmula. Tapno di kakit agtaktakaw, iti mula ti sabali. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag.